van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nilha alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen ka hin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite thu so thumakai Myanmar lang thu esanten Burma langa thi ho ahi ativin AI tha ne in alimo ahin sim thu ki devin ahi Facebook muntinin athan sa tawin e ho zong hi athi amang I khat to ham ti a gel zong aki da tapoi tu chan hin ke ene bilanga pana ima aki molo laize in zo zo udanin aki koizing na laize chule zan thla thu so ki mo chun aseina zan thla chun junta se pai ho chun van leng fighter mang chan halta le hai phai ho chu bom ana thla khum na win in sung khana nu pi khat le acha mi ni thina na tu ove ati halta le hai phai hi ha kha township chin state khat zong ahi akitin ahi tu laita a video viral tha khat chu ahi le Andhra Pradesh Ananthapuram district a gospel team ho bus a achina win Hindu hon thingle song mangcha in attack na bol ove gospel team ho chu akitin ahi That 5 January 2026 Monday ni ho a Meitei de thuso kwa kai thil 360 thuso a akimo in aseina a zanhi jingka amata chun saiton nganu kon a Central Force ho kemkom lai chna kugi mancha choi hon Meitei te in asu se zobanun bom kha zong apo ke in mithlam mi ni akitong kha 18 akiseje Saitan langa kuki hon bommin e kap ove akisukha tamta azong ka tawi ative nasate in kholang asam ovin boina asim tawi ahinla athu hi kitchen sena het ahinai poi athu hi akimodung zuya aban hin ki update jingding ahitai esanpur thuso That 5 January 2025 Zanhi ni Hochun Chorachampur district sunga galman cha phabek kimando achi sa ni simni January 2026 ni Hochun Chorachampur district hingle PS hop sunga saizang kho akonin security force hon kezi somli agi rocket ni double barrel may pumthum chule single barrel may pumkhat anaman uve chule achi sa ni simthum January 2026 ni Hochun Chorachampur district hinglep PS hopsung langchim mambi chingphai kho akona anoya galman cha chenghi anamando uve akhat na rocket khat chule kezi zakhana gi apo ke thei anina sniper rifle khat le scope khat athum na country made SBBLS ni alina a 9mm pistol khat le magazine khat angan a 7.62 mm round agup na 12 bore live cartridge som asigi na kezi tumagi IED khat ichengchu anamando uve nitin thuso daily news Tiger Road kikha nachungaKANAM Kuki Alliance for Nampi Outning Movement kanam in UN le foreign gam ho henga lekhathot anei zia MHWF in PM Modi henga somnane German Road le Tiger Road ti a kiminsa National Green Tribunal NGT in akha nachungaKANAM Kuki Alliance for Nampi Outning Movement kanam in UN body hole foreign government phabem ho henga lekhathot na anei na chu Meitei Heritage Welfare Foundation MHWF in Prime Minister Narendra Modi henga somna anei in kugi group hoto suspension of operation so kinopto na kinehi velvet na hentin nge na anei uv MHWF in memorandum apilu na achun hitabanga India gamsunga judiciary body khanin thutep na anei kanam in foreign government le UN ho henga apolun hin India Constitution Authority le quasi judicial institution ho asu chau e ati hitabanga kanam le chin kuki zo keloi khom na chom hon foreign government le international organization ho hinga lekhathon ho anei jing uhi phate a kivet chil na ding in MHWF chun PM Modi henga chun nge na anei na hi Manipur boina sanga chun chin kuki zo keloi khom na chom hon Trevor Mindi lo ho mangcha in si nei lang nei zo to thang mangcha in United Nation United States Israel jule adang dang ho koma panpi a whole via TV MHWF chun asai be na achun chin kuki zo keloi khom na ho hin kuki len zo len chule zo gam tum ho kisim do na dinga Langphonga phondo na anei jingu ahitai hichi Manipur territorial integrity le Indian sovereignty kichona ahi ati Manipur le Indian territorial integrity ven na dingin agami ho bit na dinga
PM Modi in Manipur boy na asu hlapna dingin nge na zong anei in hi he thei ding khat chu National Green Tribunal NGT in German Road Tiger Road ti a ki khel lampi ki sem akhana chungchang a hin kanam in UN Environment Program UN High Commissionary for Human Rights chule US Embassy ho henga lekhathot na anei in hi nitin to so Daily News January 5, 2026 Monday Zanhi ni Hoa MLA Paulin Lal Haukip Gari Khana Kona Drugs Chule Meithal Akimando ATA Kisei Case Chu NCB New Delhi A Investigation Chila Sa Hentia Chief Secretary and DGP Koma KKL Langa Kona Thu Kilutta MLA Paulin Lal Haukip Anan Zichun Police in Hichikes Hi Handle Abozo Tapoy Hizichun Narcotics Control Bureau NCB Sitkhat Sema Holdo Sadingin Akisei Tai Hudol News Pau Hinle Len Singson Tolbol ni simnga kumsang ni le som ni le gup ni khonin kangpo pi akon MCS officer masapen Samuel Misauju hangmi in sungte in kipapi na in lala lamin thang misaw finance secretary kuki in pi Manipur in muna kangpo pi ward number 3 veng tha muna ananei pi uvin ahi Hedia kul khachu Samuel Misau hi kangpo pi kangui akon MCS masap hi na het pi na dia KYU Golden Jubilee 7 March 2023 ni khua Golden Jubilee Committee Chairman Seikhuzam Kipgen le Secretary Lalkhulin Kipgen chule KYU President Haulet Khongsa in het pi na Zemzi Certificate of Recognition anapi win ahi tunia kingo na chu Pastor Zamthang Misau Assistant Moderator KCC Manipur Sainot Chun kin thempu in anapang in chule Simlai Hotel Khonan Hezang Misau Social Activist Director Inside Northeast in mi iphana divin themzil education ko sa uti in sunga thilpoi moho bitna chu fencing ahin hiji tabanga chu namsung le insung bitna dinga chu khangtha ho ahi ve ati advocate Seikhuzam Lopho President Kangpopi District Bar Association in Law Dan Poimo Dan le asim nom ho dia kigot ding dan chale ithanei na rights given na dia dan het angai dan le Law simna dia sumnut didan Law College ho chule Law degree nezava opportunities ho thu a tilkho na zong analyze Kingon achun thangkholim lupeng ngampo misau mangogin misau chairman ward number 6 tolmin thang misau chairman kangpopi ward number 7 chule seimin thang lupeng hon holim na ane uvin ahun ki khomcheng aki khom ho ngai dia la ngai ta anasa pi ho chu amin singson zoswa hogin son misau thango lun misau chule seilin lal misau ahivi US President and Colombia President pa gi na bol kita Nisim nga tolbol kumsang nile som nile go US President Donald Trump Jun Venezuela President Nicolas Amazonungin Colombia President Gustavo Petro chu warning abol kitan ahi Trump in asay na Colombia President pan agam sunga drugs montam pia asema US gam sunga athot do jingho chu keheso ke ahim hize jun Colombia President pa chun chingthei ta hin ho amana dingin zong asay pi Nicolas Maduro ki matzia agami pite in USA te koma ki patho seju tolbol nisim nga kumsang nile som nile gu United States of America USA President Donald Trump in Venezuela President Nicolas Maduro le azino ki matna chungchanga ama to son hon ki pinna anezun President pale azino gangchala ahin thado na divin asaizowe alangkhana Nicolas Maduro ki matziin Venezuela gamsunga mipi ho akipa theileun kipa vet sa nan damlin ho a kizot na anezun ahi Venezuela mipi hon asai chu ahile Nicolas in President apo akonin mipi thanei na asubezin free election zong asubezin ama government say aumzong le amanin ahilo le atha G18 zong asay BOV economics lang sanga zong damdoi hihan tildang dang aman atam sain patsi in mipi gantheina apung tultul zingetin kipa ata a kizot hochun asayjun Venezuela President pa kimatziin agami pi hon US President pa koma kipa tuthot zong anizun ahi Venezuela President Nicolas Maduro kitipa chu zel a akwai na awa panin court a achungtho say dingin apuido tawe tin to so in saize
ga sei be leo hen lam kai khat hi mana anup no bola anup no ma chon ho chu koimi koisa hi zong le ni khat le ani kha ading het sa a hi chi na nei mai ju hi te lamza thang hi athi wa lo le athu sei ho le a ho lim na ho hi phat chan anangai chi uti a khat na ku ki cha te thi le man to ho gamle go ki da tha ho in le lo ke ha se ho se se hi a hin kini a cha ding a hi ani na ku ki te politics so se a hin su be ding a hin kha tan ding a hi tai athum na ku ki te sunga thu le la zo se hung lik ding a hi alin ama je a central government he na chamna hung ding e hola ki cham loading chaphat le athe mote e hung hi diu a hi anga na nam se pai zo se army te ahin ma sa ding CSO KSO in P lam kai zo si akhut akeng ahin kan ding a hi agup na me hleite kuki te gama hunglut thei diu a hi asagi na kuki sung hi ke ni ahin so thing sel ding ihung ki to modiu imacha ihung hi lo diu a hi kuki pomlo zo se chu refugee foreigner le illegal immigrants a hi zo mi le manmasi na pomwa a hi le nom an lang da zong leo chen illegal immigrants foreigner refugee a hi jing u chule ipibola ni kilep le na lai oham manipur a hi major tribe thum kuki naga le meitei a hi hichi major tribe thum a zawlo zo se chu illegal immigrants refugee le foreigner tina hi ne hi nom lo uwa a hi le british right nei kuki land rights nei kuki historical record hai ta nei kuki te hi ki pom khen lo chun mai le naga ho se wanga chu kuki te hi refugee illegal immigrants le foreigner ki hi chom loading a hi hi ho hi ke sai a hi pon history record identity le min e het naw chu a hi ga zo ding gamnei ding itiu le kuki thing se la chi bi ding a hi sa sang hau ki thu so hi chan chun a ki chai tai thu so abana anangai khom ki dingin ka hin lem chi we thu so hingai zo se na bon cha win stay safe and stay blessed.